Kei te whakamaumaharatia ngā taangata I parekuratia rā I te hingatanga o ngā whare māhanga I Amerika. Tekau tau kua pahure I te wā I mate ai te toru mano taangata I ngā ringa o te hunga whakatuatea I kaahaki rā I ngā waka rererangi e whā, katahi ka whakamahia hei mataa o te riri. He whakamaumaharatanga I roto I te waiata me te wahangu. I reira I te āporo nui tonu, he uri Maori I taua wā, te taia e ia e ti āhuatanga te wareware. I remember people openly crying and falling to their knees, and I've put a lot of that stuff away because it's hard to, but I'll never forget that. I reira anō, e ti atu Maori e noho ana, e mahi ana. I was desperately trying to get a hold of Tama and Tama, who are my friends that lived in and worked quite close to the building. So there was the big scramble, no communication, just a little bit terrified as to where everyone was. I te ora tonu o nā hoa, hioi anō I wainganoi I te toru mano I hemo, he toko rua ngā tāngata no Aotearoa. I taua taua no ka titoa e pānea papa he waiata tangi mo te parekura nui. I te tau I muri mai te parekura I haere atu ai te kapahaka orangi Mārie ki Washington DC ki te takuha atu I tērā mō teatea ki te whare pupuri taonga take o reira. Heke ana ngā roimata I tērā wā, me te kaha o te pāmai o te aroha ki e rā iwi, I te nui pēa o te whakaaro o enei tau hou no tawhiti I haere mai ki te kawe mai te aroha ki a rātau. Ko te aroha, aha kua te pūtake o te parekura. Anzac Pikia, te karere.